Imephu esizenzele yona thina ngokwazi umhlaba ngoba indawo lesikhwele kuyo sizenzele imephu lena akusimephu eyenziwe into sizenzele sizama ukukhombisa njalo ukuthi ke sikhwele kuyizayile kuyesikhwele kule ndawo le njoba ibona nje lapha ke iyakhomba lapho ukuthi ke nazo bekuzindlu zakhumalo kuyizindlu zakhumalo la sikwazi sadilizwa lena nje indlu yadilizwa le ngibambayo lena
kwakhiwe icrash yakhiwa umvelaphande wadilizisa isakhiwo sakhe. Lokho njengoba nilibona lapha sibhalele le map le ngoba ke sazi lapha ke kwakungamathuna kwi-farm cemetery okuyila amathuna lawo esifuna ukwazi manje ukuthi ke ashonaphi. La mabili uma baba sitshela ukuthi no lawa umlungu Smith ongiyena founder yeplaza lelo ngo1891 owafika no Stradom okuthiwa umdlovoza lona abafana bakhe igeneration ekhona manje ye7 sikhule kanye nabo silusa inkomo la eplazini. Nanga amanye amathuna amabili nale linye ngapha ithuna elinye nali ngapha right on your right hand side after ukujika endleleni lapha ilapha bekuyi-farm cemetery khona eduze ne-Eskom Lane. Amathuna ke ilapho ke kwangcwatshwa khona ke umntana kamfowethu ngo1991 ngoMarch. So then lawo mathuna lawo sengejile nomasipala ngathi sicela umasipala asize ukuthi ke njengoba kune development amathuna lawa bawashonsaphi ngoba lapha thina singabakhomala zange basiconsulte thina lapha kwa rural development banginika i-job number yango91 i-aerial view ezosiza ukuthi ke sibone imap yakudala isikhombise ukuthi la kwakunani kungangabikho yonke le mizi sabona nje sebahwaya but ke azange sibe ne-notice ukuthi nomathuna kufanele kwenziwe njani but nathi sasibancane on that time, you see. So njengamanje sesiyafuna ukwazi manje ukuthi ke ngoba sesiningi izinto ezenzekayo emndenini wakithi kunamathuna akithi lapha sifuna ukwazi ukuthi kahle kahle actually what happened la, you see. As you can see there is a development. Umasipala since simengejile many years ago ngeproblem ekhona lapha yithi siya umasipala akayihluphi ukuthi eze kithi simtshele nge-environmental impact ekhona la ukuthi la kunamathuna njengoba ubona nje kunezinto ze-development la the very same place lapha kune-farm cemetery okumanje singazi ukuthi amathuna ayelapha ashoniswaphi. Njengoba nibona nje lapha umasipala ubhizi uyadevelopa thina bakhoma asi-engage yithi esiyihluphayo esiya kumasipala noma sesile umasipala akayingeni indaba yethu. La siyakhona siya ethuneni likaJani engizonikeza umlando walo ukuthi ke ukuze libe lapha noma ukuze livalelwe kanjena kwenzekani ukuthi ke lize libe negate livalwe kanjena kuze abe liqoshwe itshe lakhe kanje kwenzekani umlando lona ke engizonikeza wona efeni ubheke bese niyaqhathanisa ke nomlando wethu abantu abamnyama ukuthi thina abantu abamnyama sisaphethwe ngayiphi indlela. Ngisendaweni okuthiwa iGiyane section engaphansi kweCity of Ekurhuleni ngime eceleni kwethuna likaJan umlungu owafike waba yi-settlers la wawalima wenza yonke into la and then ke eceleni kwakhe ka left uGiyane oyena wayenduna yakhe kwa right kwami abelungu abawu7 abangcwatshwe endaweni eyi1 okwangama settlers abafika under uJan. The reason why I cope this, I fail to understand ukuthi ke uCity of Ekurhuleni noma uhulumeni wethu abantu abamnyama usastreeta according to our colors ngoba endaweni lapha eplazini likababa uKhumalo okuthiwa iDuduza manje kunamathuna okune development esesihambe wonke cisha ama-office kamasipala sifuna ukwazi ukuthi amathuna ashonaphi and then namathuna okumanje okune informal settlement of which by
i-situation yakhona ibingalungiseka ukuthi development ingaqhubeki kungakalungiswa indawo yamathuna. And then 5 kilometers away from Eduduza lapha kunamathuna aka-Strydom ongiyena owadiscover leya ndawo leya ngo-1891 ngo-1891 Beno Smith. Lawo mathuna lawo avikelwe njengalawo, but abantu abamnyama amathuna asuswa. So ngiyafisa understand ukuthi ke uhulumeni lo esinaye ukhetha according to your skin noma kwenzeka kanjani, ngoba lo lapha uma kwenziwa i-development kwa-developer aboko abantu abalapha akekho umlungu la abantu abamnyama, but ithuna lakhe nali namhlanje. But ke abantu abamnyama not once more than 15 graves awana ndawo akekho umuntu onandaba nawo ukuthi lawo mathuna lawo abe secure nawo abantu abalapha bathola ukuphumula njengalona engimeceni kwakhe ukuthola ukuphumula akahlishwa umuntu unendawo yakhe. So then ngiyacela ukuthi mina uku-understand ukuthi ke uhulumeni wethu ngicela ukuthi asitreat ngokufana. Bengicela ukuthi mina ke nalapha eTuduza le information esimnika yona yamathuna sinencwadi eshoyo everything elapha ya ukuthi ke environment elapha injani and yithi abantu bokugcina the last generation esine information yalapha ya. So then ngiba providile yonke into information, kodwa ke akekho noyone in one of the city of Guruleni oyiphakamelayo le information, but i-development iyaqhubeka iyaphambili. There is ongoing development eqhubekayo, but ke abantu abaphansi lapha emhlabathini they don't care any consultation ukuthi yenziwe ukuthi no what is happening lapha phansi. Kodwa ke nango umlungu usendaweni nabantu abamnyama, kodwa ke uCity of Guruleni okwazile ukufaka i-pavement la namadodana wakaBabuKhumalo esithi thina masikhula from la lokishini eThembisa. We used to come to this plus besithenga amabhentshis kahle kahle thina ngoba beseseyanga sesikhathi besingawathenga amabhentshis besiwatshontsha, besithenga ibisi, thenga nje zonke lezi zinto lezi zicabanga uBabuKhumalo ke thina ke kithi ke umuntu owaziwako ke umuntu besemazi ukuthi ngokuyena umuntu odadile. But I'm raising this issue because at the end of the day the Khumalo sons bahlala la ma-ordinate la Ivory Park, and now mina myself as a person engise officini executive mayor in the city of Johannesburg, because the issue abakhuluma ngayo it doesn't fall under the city of Johannesburg, it falls under Guruleni, but it touches me or it touches us because at the end of the day it's born now they are squatting. I will use this word, they are squatting in the city of Johannesburg metro, of which Ivory Park falls under. Now, when the Khumalo sons baletama issues bafuna usizo, we need to take this issue very serious and then raise it to all the institutions. The city of Johannesburg, it is ruled by leadership by the ANC. City of Guruleni is ruled by the ANC. Now, when the Khumalo sons baleta ama issues we need to take it very serious and raise it with the city of Johannesburg as much as in a jurisdiction, but based go intergovernmental engagement. Then the issue must find its expression of what is the figure. If it must go to the office of the president, let it be. One thing that touches me a lot, there are buildings there that were built about 1945, of which to me, I've said to one of the son BabuKhumalo, I said, please preserve that infrastructure. Don't destroy it, because
i-heritage yona ngokwayo ukuthi by the time siloku kulisa lento lesizukulwane sizako uma kube yonke lento le mhlawumbe yenzekala lelo lezo futhi iyenziwe preserve ibe kahle so that people uma behla e-airport laba buya kwamanye amazwe beza la eSouth Africa sengasoloko sibathumele Soweto but we must take them to that area bazokhona ukubona ama heritage izinto ezenziwe ukuthi we used to build izindlu zokuhlala ngamatshe stones lawo manje sesiwathatha siwalahla so that's one thing ebengicelile ukuthi ngicela ukuthi ba make sure ukuthi bayenza but we need ukuthi ekuruleni as much as bangeke basathola the whole plot but there are areas kungakabi nama development they must also stop this other development because what touches me a lot there's one story esike sasi silandelela na one of the institution Ubuntu Heritage institution ngapha ngase Delmas whereby inkosi yamaNdebele emhlabeni wayo uSoshobana emhlabeni wayo kuna 139 mines basemhlabeni wakhe but yena la hlala khona akana electricity akho lutho masipala size ngalo masipala kasizanga ngalutho namanje sisafuna ukuthi njengabantu abebesebenza eplazini akusekho esiphila ngako manje ngoba iplaza lasekhaya liphelile alisekho iplaza lasekhaya ngakho ke umasipala kukho la sisize khona futhi ukuthi nje labo bantu bangene kanjani lelo plaza lasekhaya hayi asinalo iqiniso salifuna iqiniso namhlanje ukuthi iplaza lasekhaya kwenzakalani ngalo sisesenkingeni ukuthi iplaza lasekhaya kwenzakalani ngalo yebo zibe khona inkinga kubaba besesebancane thina kodwa manje ngokukhula sesiyabuka ukuthi ayikhona ngathi khona okungenzekanga kahle kubaba mhlawumbe ukuze iplaza lasekhaya singabi seduzane nalo umasipala ngasizi ngalutho ngeplaza lasekhaya kodwa nje thina ngokubuka kwethu manje sesiyabona ukuthi ayikhona khona okungahambanga kahle cishe mhlawumbe siyafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ukuze mhlawumbe iplaza lasekhaya lihambe ngendlela eright amazwi engingawasho kupresident Nkosi yami ngingumntaka Khumalo ngizicelela kupresident ngingacela kupresident ukuthi president wami Nkosi yami ngiyacela ukuthi lapha ekhaya ubaba washiya akasekho kwasemhlabeni ubaba njengoba engasekho ubaba emhlabeni eplazini asishiya kulo ubaba bengajabula ukuthi upresident asibonelele mhlawumbe sicele kupresident ngoba ubaba bewumuntu obenamakhosikazi amaningi ngakho ke ubaba unezingane eziningi kuthina njengathi siyahluleka ukondla lezingane ubaba sishiya nazo ngoba besizondla ngale plaza manje le plaza alisekho asisakwazi sini ukondla lezingane nobaba siyazi ukuthi le plaza nabantwana bekabondla ngale plaza alisekho ke le plaza manje ngoba kungasekho le plaza ayinathi asisazi ukuthi labantwana sobondla ngalo bengajabula kube nje bangahlala no president engacela ku president ngacela ukuthi akasize manje kakhulu asibonelele ngale plaza lasekhaya asicelele noma naye acela khona ukuthi uyacela ukuthi le plaza la kwaKhumalo libuyele la kubantwana bakaKhumalo kere intso intento mamhla ke fihlile mo ntsampo tsa wona re is the father's place mo ke fihlile ngwana ke bona ene I need a question chidinchi because o ka lebela le this building it show you this building ke building ya khale le mola mabitle mola re tswa ngwana lo wana the same lo wana bona ngana ntwe le ngwana gore no the government ya rena batho ba leader aba pick up ba muthushe ba khona go fetsa ka tasting ge ba bona rena go offer something go bima a go be something ba idela for the family unless ba itse entwe event ya segopotso in ikuruleni ba ibona mo gore le Khumalo's family can feel happy ge ba mapitla bona ba ya gele dije in the place ba ya gele dije safe ke bona re ka ba good ka mpo thina masifika lana kule ndawo sithole ukuthi kune umunye ubaba bathi sisemthafeni
no malume Dan Masu yibo leba baphethelana sebasitshela masibona amatshe namungcwaba le duzane se-main gate masibuza ukuthi what's cooking around bathi la bekuseplazini lakaKhumalo uKhumalo lo be-a-ona mplazi lenkomo nembuzi abantu mabayenza imicimbi bathenga kuye mara masilandela indaba abantu laba ngathi sibabonile laba bebasebenza kuye ubaba Khumalo omunye umfana bathi uRasta yena be-ahlala le basikhomba ukuthi bekuneplazi kudala duzane semfuleni sebathi laba kaKhumalo labo kudala bahlala lana mabafika lana umzabalazo wabo 1990s about laphaya ukuqala umzabalazo walana banikeza abantu one by one babathengisela bafaka ama-comrade bathi bekuyi just few people ukhuluma yena omden bathi makuya esempefeni abamba la sebaya bahlala abantu mabahlala kakhulu baqala umnikazi woplaza abona ukuthi inkomo zakhe angeke zikwazi ukuthola ukudlana everything ufika la ngathi bathi basithengisile le inkomo lezi kusala imbuzi nezimvu and then nenkukhu ngikhuluma kamanje uRasta mashona abantu basithathile besikhona inkukhu le ngaphansi duzane nosemfuleni mara ihistory la bathi bekuyi plaza lakaKhumalo and the other day mangiza la ngithi ngivakashele umalume Dan Masu ngithola ukuthi kunobaba lo uKhumalo sebangitshela ukuthi wambona lo baba lo Khumalo lo mntwana kaKhumalo lo bahlala la kwamaplaza ukusuka lapho ngamazi Khumalo until manje semakomiti la ubaba Khumalo ubaba Dan usikhombe yena ukuthi umntwana kaKhumalo umnikazi wale plaza ene bathi kithi nihleli la mara iclaim umnikazi waplaza iseclaiming indaba yakhe isekumunicipality and then the issue is still pending for processes whereby claiming back the land. So sihlala sonke nesiyazi ukuthi la singaphansi kubaba Khumalo because uKhumalo umdala ushonile kusale bona labantwana bakhe yibo labazoteka over yibo labazama uclaim ugovernment. La mazenke lawa ke yiyo into yokugcina thina abaKhumalo esisele nayo eyayikhona eplazini la mazenke lawa amazenke lawa ayakhe uRasta Ngwenya owayesebenza ithi la ekhaya amazenke lawa njengoba ngabone wabekela ngwabekele ukuthi ke kube safe keeping ukuthi ke angalahleki ngoba kithi ayigugu yiyo amazenke lawa uma ngwabala iminyaka cishe ayafika ku30 years lamazenke lawa kwakuyihostela esawahlala khona abasebenzi bakaKhumalo amazenke lawa ayehlala ke uRasta bamsusa etsheni laphana bambeka laphana esibuya khona laphana ngoba bathi le ndawo le izodevelop. Lapha ke njengoba nibona lapha nakhona futhi lana kwakuyibonda kwakune
izinto zakithi nje ubaba akuthanda ukuthi siyibeke lana izinto ezinjengazo amabhele kanjalo sasibeka konke lokho sasikwenza lokho sikubeke sikwazi ukuthi izinto zakithi zivikeleke zithatheke khona maduzane ziyofida inkomo nje ngokusala ukudla Sikhavela ke futhi ke kwakunalendlu lena yayinkulu yayilana yiyo le ndawo lena ke yayilendlu ngoba libona kunengane lapha kwakunalendlu yababa enkulu yayilana yayi 8 room ne2 yamagaraji kwakusakhiwo ke sakhe futhi ubaba sonke lesi sasilana ngoba lendlu yayinkulu yayigcwele kuyo yonke le ndawo le so manje ke nayo futhi ke kanjalo kusho hamba ke ngephithiphithi base bayidiliza kwenye futhi ke sisaya kwenye futhi engale ngaloko mgwaqo futhi saya khona ngale kulodluleko ale hlahla njengoba nibone nale insimbi lezo kwakuyizinsimbi zamanzi lezi nale hlahla lezi ukubona bahlahla sayivele zayikhona lendawo labe unamanzi nalapha ke nje njengoba nibona kwakuhlala amathangi lapha amanzi njengoba nibona kuzo zonke le ndawo lezi njengoba salibile kanje kwakuyindawo yamathangi amanzi lana ukwazi ukuthi lapha nakunamanzi lapha kukhona ukuthi ke amadada abababhukushe khona lapho kwabukhuma njengoba nibona nje lezakhiwo lezi izakhiwo ezindala lezo ezayiphethe kwabukhuma siyabona lapha kule ndawo lena kwakuyigate la kwakuyigate elinye igate la likhona elinye futhi la lingale igate laphumela khona nalapha kwakuyigate la ukugate nje vela eliprotectile elivalwayo kuyo le ndawo lena esime kuyo nje ngoba nibona kwakuyigate la njengoba nibona le ndawo le indawo le kwathi ke eyomsebenzi ogcina simshela la eplazini okuthiwa ke uRasta Ngwenya owaye egadi inkomo zakithi sathi ke uma siphuma eplazini ngendlela esaphuma ngayo kwaba nguye ke osala eplazini so lapho wasesimbe khona noma lapho wayehlala khona la simbe khona bamsusa laphana bathi ke bazombeka la uma bembeka la kodwa wasuba nendawo ukuthi nongakhona ukuhamba nengulube zakhe nenkukhu zakhe ayishiye ngale kodwa wase ukuthi ke ngale ngenzasi ngasemfuleni wase ke uba nendawo la zobasibasa khona indawo yakhe yokuhlala noma indawo yakhe yokudla bekuyiyo le so kodwa ke njengoba ubona nje ngazi ukuthi ke sifake nefence bese zama ukuthi ke sifuna ukuthi sivikele ngoba inomlando kithi ngoba ubaba lona nguye umuntu wokugcina ogcine owayesebenza kubaba owagcina eshonele khona la eplazini nayo le ndawo le siyafuna ukuthi ivikeleke njengoba nami ke njengoba nathi sizamile imizamo yokuthi ke sivikele noma ke sibe nama challenges ukuthi ke kube nabantu ke manje abafuna ukuyidla kodwa ke sabachazela ukuthi ke le ndawo lena not to say ukuthi njani kithi igugu ngoba umuntu okugcina owayisebenza noma wayisebenza kubaba efarm wayihlala la so le ndawo le sifuna ukuyipreveza ukuthi sifuna ukuyivikela ukuthi ke kube indawo sokwazi ukuthi next generation ke ezayo ikhona ukuthi ke ithole lo lwazi yiyo le indawo le nje ubona nje kuneyitina lapha bengifuna ukuthi ke ngifake ibonda la ukuthi indawo le ngiyivikele so nje ubona lemkhukhu lena kuhlala usibiya la umuntu ke owayemngani walo baba lo okuthiwa ke uRasta Ngwenya owayehlala eplazini kodwa ke i-challenge sibe nayo ukuthi njengoba ngikhuluma nge-challenge ukuthi ke i-challenge ukuthi ke labantu baba la noma ngathi ke ngeke ngisho ukuthi ma leaders bebafuna ukuthi kuyidla indawo kodwa ke ngiyilwele ngaze ngaye ekhotho ngawuthola i-pushing order yale ndawo manje ngiyacela ukuthi ke kwi-state
ukuthi nayo le ndawo le bayivikele ikwazi ukuthi ke nayo ilungiswe ngoba inomlando. Ona ke lapha kwakuyindawo lana ihlahla lokubona lesihlahla ninaso esinye futhi njengoba umthetho uthi saqambelanga sikhathi njengoba lesibona nalesi sihlahla lesakhathwa naso esinye futhi ngaphambi kwaso lesi sakhathwa naso. So manje ke zonke lezo hlahla lezo ihlahla kwakumele ukuthi zibe khona zingakhathwa njengalesi nje sasingazange sikhathwe lesi kodwa lezi zakhathwa ke lesi. So leyo ndawo leyo indawo esikhulele kuyo yonke leyo ndawo leyo njengoba nibona le hlahla lesi lo ihlahla zingena lehlahla lezi esibuya kuzo. Sanibonani, mina ngu-Orlando Sithole, the deputy chairperson yala eDuduza. Uma kuzocala la eDuduza abantu esibathole bakhona ifamily yakaKhumalo. Sangena and then uma singenele thina kulabona baphumile bagcwala isiganga because nathi sifike sagcwala isiganga. So izinto eziningi ezakaKhumalo zisasekhona ezibonisayo ukuthi ngempela le ndawo eyabo nathi siyayazi ukuthi eyabo. So besifisa ukuthi nabo bangayithola back indawo eyabo even though kungasekho lula kangaka because nathi sesihlezi, but leyo portion ebazoyithola izoba imina something kubo as Khumalo legacy. Hayi ukuthi kuvele nje kuhluthwe kuthathe basale bangasana lutho. Ifamily yakaKhumalo siyayazi kakhulu. Amasi ubaba omkhulu bekasebenza khona kuKhumalo, masi besidla khona kuKhumalo. So abantu sibazi siphile nabo nje in short. Ngayibeka lapho nyabo. Sibona silana lesakhiwo lesakhiwa lesakhiwo sakho sikababa uKhumalo. Ngoba nisibona kaso umlungu wathi nawo baba nasamqosha lapha bangazwani wagijima weza lana ende futhi nakhona futhi nangena la wangena endaweni eyakababa uKhumalo lo muntu. Njengoba nibona ke lesakhiwo lesi ekule ndawo lena kuyo yonke nje le ndawo njengoba nibona le ndawo lena isakhiwo esakaKhumalo. Lo umlungu oweza ngapha futhi wasuke wabalekela ukuthi abalekele ukuthi eze ngapha. Nasi futhi esinye isakhiwo esinye enganitshengisa sona. Njengoba nibona nje indawo lena inkulu ingaka kwakuyile sakhiwo saba uKhumalo la. Njengoba nibona nje kwakusakhiwo saba uKhumalo kule ndawo le. So manje ke nibuka nje yizo amabonda amanye akabaKhumalo. Lo mlungu lona wathi nasuka lapha emqosha lapha bangazwani wasuke wabuya ke lo mlungu wazongena kule ndawo le ene nale ndawo angene kuyo wangena ku wrong position ngoba indawo angena kuyo wangena endaweni kababa uKhumalo. So manje ke yonke lento leyo sifuna ukuthi kuyo yonke lento leyo yazeke kahle nabantwana bethu bayazi noma mhlambe sekenzeka sesingasekho kodwa abantwana babe bayazi le ndawo ukuthi indawo yamkhulu wabo. Indawo yesakhiwo futhi sikamkhulu wabo nedi nje loya umlungu ngalendlela esakhulumezeka ngayo. So kwakungekho nathi ndisayisho ngoba ke sasingeke siyithathele umthetho ezandleni. Sasibabuka nje kodwa sithi no thina sizawusebenza ngomthetho kunamhlanje njengoba sesidile sesisebenza ngomthetho. Okay, mina igama lami uCebisi Osmond Nkuzu. Ngomunye wekomiti lakudala lapha emveni koba umfowethu uSem kwawuye ke ewaqala le ndawo esathi ke ngosaphathisana. Basifika lapha mina cishe nje mina ngifike lapha ngabo 95. Mangifika lapha ngabo 95 sathola la umzabalazo wokuqala khona. Sathola ke ifamily yakwaKhumalo khona la enzansi lapho njengoba sesisuka khona lapha kule mizi ethu khona lapha. So yiyo ke ifamily esayithola and then saphathisana ke until ke yaze indawo yagcwala abantu. Kodwa ke njengoba sebafikile nabo bevele sibuza ukuthi ke le family yashona kuphi kwenzakalani ngayo. Kanti ke nabo eceleni babhizi ke ngoba baphanda indaba zokuthi ke ngoba babuyise ilegacy yabo. So si community silana manje ukuthi sizoncetsana nabo ukuthi bazama ukuthola okufanele bona njengoba ke vele indawo le
ngabantu esabathola behlala kuyo. I think that who was the farmer here, so it's only 5 as well. Okay. Yeah. Yeah, but you see, it's easy enough to. This is old buildings. You can see all the thickness of the Oh, okay. Yeah. So it goes that way. So this was a gravesite, you would say. Yes. But it had two headstones, yes. Two headstones, meaning 2 people were sleeping here. Yes. Okay. with the graveland. Yeah, mina nguSamson Simelana. Ngafika la 95 njengoba sekukhulumile the former committee yala eduduza umcebisi. Sangena emva kwabo thina satheka over sinabo comrade Dan sinabo comrade Ushabalala sasebenza la eduduza nabo bakakhumali bakhona la ngabo 95 yonke into besiyenza la besiyenza nabo babuya abanyamalala singasababoni. Yes, besifuna ukwazi ukuthi abantu bakakhumali bakhe lo sebavelile manje bazo communicate nathi si leadership yala eduduza. Sihlezi nabantu bala eduduza yonke into siyenzayo siya communicate nabantu baseduduza bazi ukuthi okay yini into enzakala la. Asifuni ukuthi babone nje sijikajika nabantu bangazi ukuthi laba bantu abahamba la abo bani. Manje ingako nje sila sinabo kule interview abangibuza yona ziningi izinto zenzeka emuva kwesikhathi sihamba sila eduduza njengoba namanje si last days njengoba buyile sizobambisana nabo konke sizokwenza la lothi nezingane zethu zazi ukuthi sisuka kuphi sibuya phi sila ngoba nabo bazosinikeza umlando wabo njengoba sebesinikile umlando wabo sibonisiwe namathuna basitshela lamathuna awabobanda amathuna sambile sajikeleza yonke indawo sibonile eduduza basibona kuzana eduduza basibonisa na wonke amathuna sibuya khona sishutile ithombe sabonisa ukuthi okay le ndawo ngempela abantwana abakhulele kule ndawo. Ugama ngiuMoral Chauke ngi-leader khona lapha eduduza le ndawo lena sakhulela kuyo bobabamkhulu yibo bebasebenza eplasini lakaKhumalo. Le ndawo beyilonga kuKhumalo, that's why namanje amathuna wakaKhumalo namarandavela nala inkomo zabo nengulube zabo bezikhona la sibe khona la bekunendlu bekunegunu lithengisa inkukhu le ngasemuva le khona base ayenze i bright place ukuthi masithenga inama lana sikhona ukuthi siyobesha khona. Ngijabulele kwamanje ngoba le ndawo nathi besingazi ukuthi kwamanje ngoba bakaKhumalo bangabonakala ifanele iyophelela kuphi ngoba isiko labo ngisho ukuthi umdala uKhumalo waliqala khona la. So namhlanje ngihappy ngoba babuyile bakhona ukuthola le into yabo back. Ya la sikhona la ku plus masifika la kule ndawo sithole ukuthi kune inkomo nembuzi neinkukhu zaka baba Khumalo ene basikhomba namanye amangqwaba laba kudala bekuhlala abantu baso sithathe isikhathi side singababoni mara bekukhona umunye ibhuti kaKhumalo yena simbonile bahlala randabuleni duze sevela phana. After that basiqeda ukufika ngoba abantu bafuna indawo bakwazi ukuthi umunikazi wandawo bambisa sebabona nabo bakaKhumalo ukuthi la singabulawa then bashifta baya somewhere mara origin le plus there iplaza lakaKhumalo bekuona ebelungu ekuqaleni bona mara they are the last owners of the farmer leba khona la duduza besithenga khona imeleke neenkukhu nezimvu neembuzi yonke into la mara umuntu lo bebangishiye la ushone about 2 years back yena basebenza khona full time thina besimbiza ukuthi iRasta wamswati ahlala la kulomuzi kaKhumalo masuka la
aza abheka afaka chomi yakhe yena suka sala plasini full time until ashona mara indawo le kahle kahle bayibiza ukuthi iseKhumalo Farms okunye lokho asikwazi mara namangcwaba amanye masuka la siyabonile into le ngathi ngakhuluma ngayo as ubufakazi because bathe mabafika bakaKhumalo kuza umunye eKhumalo lo omunye omude kamanje ngathi ona ama taxi ufike la basikhoma ngoba yena bengingamazi bengazi not ibhoti wakho. Namhlanje si phase 2 ye program yokuvikela umlando wakaKhumalo eFarm 20 Olifantsfontein Farm. Siqale siyaqala ngokuthola abantu be South African Human Resource Agency ababuye ePitori. Sabakhomba amathuna lawa asevulileyo nalawa amanye angasabonakali osokwakhiwe khona, and then i-second phase yethu ngiyanamhlanje njengoba kuyi Friday mhla ka-17 ngoSeptember 2021. Namhlanje besize nabantu be-CRL Commission ababheka indaba zenkolo. Injongo yethu ukuthi sikwazi ukuthi sivikele amathuna kaKhumalo, ukuthi izingane zakaKhumalo nomndeni wakaKhumalo uma befuna ukuya emathuneni wabo bahambe ngendlela ekhululekile, njalo kwaziwe ukuthi lapha kulele abantu bangakhi njengoba manje sibonile kunabantu abahloma imikhukhu namanje iprogram yabo isaqhubeka. So into ebesizoyicela ukuthi sicela ukuthi umasipala angenele ukuthi kungabe kusaqhutshekwa futhi kusenziwa ezinye izinto ngoba sesiku process yokuthi sivikele lokho kukhona. Ngalwa ngizwalele eSwazini, ngiyafika la Goli ngisese Jong, so ngisesemncane ngazodibana noKhumalo. Sahlala sisedrobheni, asuke edrobheni uKhumalo wathenga inkomo yabayinye waba neplasi le, wathola inkomo wathi ngithenga inkomo jwayele ufuya. Zathi inkomo zayenzana, wathi inkomo ngizobona ukuthi ngenzani, waphinde wathola izinye inkomo. Umama wenkosikazi yesifo Khumalo sifuna ngendaba yeplazini ukuthi uKhumalo wakwenzakalani eplazini. Khumalo eplazini waba umuntu ofuya inkomo, ofuya imbuzi, konke ukusengwa libisi, uyathengiswa libisi, uzwala ekhaya uthengiswa libisi. Kuseplaza kungakabi namizi yonke le ndawo uKhumalo uyalima le plazini, kuyavunwa imbila, thatha abantu elokishini bahlakule abafazi baselokishini kuvunwe umbila sila eplazini. Akungabi namuntu omunye lapha, kwangenamuntu kwamilungu nje kuyisiganga, kungumuntu kuphela lokuthenga uKhumalo plus. Hlala kuleyo ndlu kuhlala abasebenzi baKhumalo bekubheka inkomo, bakata inkomo abafana, uyababhadala uKhumalo, bachashile bayelusa, bathengisa imbuzi. Ngabomgcibelo kunebaya zekuthengisela imbuzi, kuyathengwa la khaya yonke into, ngathi nje yonke into yayikhona la khaya. Ngabona nabazakwenza umsebenzi abantu bona ngabantu balanda inkomo, bafuna inkomo, bafuna imbuzi, bayithola la khaya. Into yonke ilokishi yonke ithembisa beyisapotwa uKhumalo ngezinto zemsebenzi la khaya. Qiniso. Kanje kusinala abantu balana bantshontsha bambele naletinto takhe tinkomo takhe Khumalo. Kodwa nje noma badiba sola uNkulunkulu akamsiza sola qhubeka ibhizinisi yakhe ingawi iqhubeka njalo nje
ingawo ibhizinisi yakhe yena abantu bekabasida ngalokuthi bantu bebakhona kuphila bantu bebakhona kusebenza ababhadale abantu bo bekasita nje nebantu lana bakuhlakula banikwe imali uyakhona kuphila usebenza khona kakhumalo usitile vele nje abantu labaningi lokwenteka nje lokwendekile hawu kwavaleka nje ibhizinisi ukuthi abantu abasakhona ukusebenza abasakhona abantu ukuphila ngoba phela bebaphila nangalolibisi baphila bebephila ngalibisi Nkosi yami Thembisa yonke nale ivory ithembisa nebantu emsebenzini babuye batotsenga la bantu bakhona ekuphila vele nje bekaphilisa abantu ngale plus lakhe kakhulu sizizwe kabuhlungu phela makutholakala ukuthi lapha sokungena abantu so uyafika lapha akusekho awusangeni ndawo vele sokusekhaya sekhaya labantu akusho wonke ukuthi siyangena lapha cha bangena nje abantu abacela ngakuthi umuntu akakhumalo bese abekuceleni ngoba kuzange ukutshela bakakhumalo ukuthi mbona nje bakakhumalo sesiyakhala cha bathathe wavela kwanjevumo bazabantu okay nekujabulela kakhulu futhi ngathi kuthathe isikhathi kube ukuthi nje uNkulunkulu wenza masinyane ngalesikhathi umkhulu asaqeda kuhamba ubaba ube lo mntwana kwaba khona umqondo owoba njengala awubonele emuva sokuthatha isikhathi engabe lo mcondo lo futhi ngibona ukuthi ngabe washesha ngabe kwalunga izinto kube kwaba nalo mcondo ngalesikhathi ubaba aqeda ukuhamba into zakhe zonke ishabalala kungaziwa ukuthi zishona phi idada ngubani kanjani sizwa kakhulu ayena siyambonga wambulase siyambonga ngoba besiva kuhlungu ukuthi hawo emandla endvodza yethu aphelele phasi uyabona lo mntwana usijabulise kakhulu Vusi usijabulise kakhulu ngiko nje sithi Nkosi yiba naye Vusi la hamba khona uhambe naye Vusi angahambi yedwana uNkulunkulu uhambe naye dasifisa ukuthi ugovernment kube kuyangathi ngabe uyasihawukela asinikeze ukuthi le ndawo thina bebaba abantwana bakhumalo asenze njani kube yithi esazi ukuthi nabangena abantu kube bangena ngemvume yethu bangatholakali abantu sebazingenele nje ngokuthi ngifike sibenze lutho bazingenele abantu phezu kwami ukhumalo yena afaka angena ngamandla wakhe abantu bazingenela futhi nasenalutho asazi lutho kwenzakala besingafisa ukuthi ugovernment nathi akasicacile ukuthi lamandla emyeni wethu ahambe nje free sinesele sigoce tandla phela thina sigoce tandla vele ngoba bese sibona ukuthi hawo kanti vela South Africa njani uthi ungafelwa indvodza bese udliwe yonke into yakho usalungana lutho kudliwe letindo temyeni wakho lotatiko wena kuthathwe konke liluze nebantwana buka lo muntu unebantwana labanganani unemakhosikazi langakanani kuthi bonke siluze yonke lento leyo kanti siyathi kuthi le ndvodza yethu kwakhe besikhona kuphila nathi ngokolimi lamanje ngendlela enisitshela ngakhona ubaba bekayi-commercial farm bekane-dairy farm enalento ababiza ngokuthi i-cattle ranching ukuthi udayise iy'nkomo zenyama abuye abe nezimvu abuye abe ney'mbuzi abuye abe ney'ngulube sibuya lapha ekhaya kunechibi lapha lamadada kunamadada khona so now wayenayo yonke lento lomuntu ngemva kwalokho impilo yeni iye yaguquka kanjani iyaguquka ngoba abantu sakhona ukuthi siphila kanjani asithi mhlawumbe nithola ithuba lokukhuluma nabaphathi
ngibinto esesiyenzile njengobuntu culture and heritage siye sabhalela uspeaker sicela ukuthi alekelele emsebenzini oqalwe nguvusi. Ngisabhalela uspeaker wezolweni noMakhumalo Patricia Khumalo. Uye wasemphendula ngifona akamphenduli ngokomthetho kumele ukuthi abhale incwadi. Abe sephendula ukuthi hayi incwadi ngiyitholile ngosuku olunye ukuthi and then indlela sizokwenza ngayo. Kodwa-ke uye wamphendula efonini wasethi yena kunomuntu azomqoka e-ofisini lakhe ozokwazi ukuxhumana naye. So-ke okwamanje sifuna ukuthi sithathe umlayezo ngoba sekunesikhathi ngasambhalela incwadi akakaphenduli. Ngaloyo muntu asithembise yena asiyakamboni. Mase mina ngawona amagama ngingakhuluma nomama uMakhumalo ngithi ngifuna nilekelele kanjani njengamanje. Then omunye simbhalele umuntu ongumama okuthiwa nguDr. Machasa city manager naye simbhalele incwadi efanayo nowampuspeaker uMakhumalo. Sesibhalela nobaba uMzwane Masini omeya amagama ayafana nawe siwasekuspika. Sicela ukuthi bangenelele number 1 ekuvikelweni kwamathuna lapha. Number 2 banakekele impilo yabantwana eyingane zikakhumalo amakhosikazi kakhumalo. Okwamanje siqopha umlando ukuthi mina njengabantu abasemahhovisi kahulumeni sithathe amazwi sowanifisa. So ngingathini ku-speaker nomeya nawe-city manager ukuthi yini afuna amandebele nayo khona leyo ndawo kube kungangamphela kube kwakuyena ukuthi siyazenza njengakhona manje sinabantwana abananjalo kube ngoba inkomo zizaphela akusekho nkomo. Ngabe manje ukuthi ikhaya labakhumalo bayakha abantwana kuba abantwana bakhumalo manje abanandawo abakhonanga nako nokukwenda kuqubu lapha njengoba kwenziwe ude wakhumala umntwana ezavumba uqubu abantwana bethu abanandawo. So into esesemqoka kakhulu kimina indawo abantwana indawo kaKhumalo ibuyele kube bantwana ukuthi lapha kukaKhumalo ingane zikaKhumalo zazi ukuthi zenze njani. Yebo bathu sibona benza njani labantwana indzawo ibuyele kaKhumalo ngoba kubuhlungu lokuthi ungumfelokati umukwe yonke into endvosa yakho awusenamandla ngithi ungumfelokati. Singajabula nje nabe kukhona abantu labatasisida ukuthi ibuye le ndzawo yemini wethu ngoba vele besiphatheka kabi kakhulu ukuthi indzawo yemini yethu siyayati kwangena nje abantu bathathe thina sithe emandla ngithi sibafelokati sithe emandla futhi singathini. Kodwa nje ngingaba ukhona umuntu ongasiza singajabula kakhulu ngoba le ndawo ukuthi ingabuya le ndawo kubantwana bethu nakithi ngoba naku phela sisekhona khona phela vele ibuye le ndzawo yemiyeni wethu ibuye njengoba bebeyakhe ngoba phela bekwakhe lapha akusho ukuthi nawufile bese kumele umukwe tonke izinto takho ufuna ungamukwa ngoba phela unebantwana umndeni sizukulwane izizukulwane. Indaba yokuthathelwa kwena indawo ngoba thina singabantu sinesimo ngamanye amagama ningathini kuleyo ndawo nisakhona ukwenza isiko endaweni yenu kumbe nagcina ngesikhathi ubaba esaphila so ngenda kuphi nyalo sokwaqala abantu kwathi phila ukuthi into yakho longayenza lesiko lwakho
kodwa ngifisa ukuthi nenze isiko nezingane lapha ngoba ngisho kwamanje ngoba kumele ukuthi nidlulisele lokho kwakakhumani nikudlulisele kulabo abakhona kodwa ngeke ukudlulisele usesigangeni kumele ukwenzele ekhaya kufanele ukwenzele ekhaya kodwa so kulaba abasebenza ngokuvikela amasiko nabo ngiyacela kubo ukuthi banibekelele ekuthenini kwazi ukuthi niyekwenza amasiko lakakhumalo emhlabeni kakhumalo ngicabanga ukuthi ngingakhona ukuthi nithi nibatshele labantu laba kuthiwa i-CRL abantu baka-CRL commission besicela kini nokuthi nisilekelele ukuthi sikwazi ukwenza isiko lakakhumalo emhlabeni kakhumalo endaweni yakhumalo ngingasho kanjalo ukuze ukuthi bakuye kubo siyacela ukuthi lenziwe isiko lakakhumalo bakwazi abantwana bakhumalo nabadinga ukuhlangana bakwazi ukuhlangana endaweni yabo noma benzani benzayo ukuthi kujabulisa noma benzani kodwa bakwazi ukuthi namhla sokuhlangana endaweni ekhaya eplazini sonke. Sizocela usinikeze umlando wale ndawo esimi kuyona manje farm number 20 asebeyibiza ngokuthi section 144 yaseTholophini. Okay, la esikhona manje ifarm le iplot 20 Olifantsfontein. La esime khona manje sime emathuneni the founder Mr. Smith owafika noStradom 1891 but bafounder le ndawo lena okuthiwa iOlifantsfontein. And then la sime khona amathuna njengoba nibona lezakhiwo lezi njengoba lamatshe lawa kwakungamathuna lawa ayekekelezelwe ukuthi ke inkomo zingangeni lapha egate lapha egate lapha kwakune gate lapha ya kufakwe ichain ukuthi inkomo zingangeni zivandalize amathuna. So then ke abantu okuyibona engabafica la ngabanika information ukuthi no lapha bekunamathuna bathi kimi no bona bangabantu besibili abokuhlala lapha ngoba bona abantu bokuqala abafika la bathola bona kuyindawo le sengasana mathuna. And then ke bathi bona ke ehambeni kwabo bathola ukuthi ke lo muzi lo kuye kwasha imoto la imile. Uma behamba bathi ke no lapha enhlezi khona nini kunamathambo ngaphansi. Umama walanda abantwana bakhona bakusho lo kimi bathi no lapha ke njoba imoto uyibona imile la bathi imoto ifika ihamba lapha kodwa ke from there ingabisahamba. So then lapha ke amathuna lapha ubaba sathe masikhuwa wasitshela ukuthi no lamathuna lawo abelungu the founder uSmith yale farm iplot 20. And then ke i-leadership yamanje uke wakhulumisana nayo yakule ndawo laba bafaka laba abantu bokuqala nabantu besibili. I-leadership ke ngeke yakhuluma nayo ngaze ngayibhala nencwadi ngabacela ukuthi no bengicela ukuthi mina ke sike ningisize u-engage nomasipala ngoba mina currently it's been years ngikhuluma nomasipala through ama meetings through ama email
ngagcina futhi ke umasipala akangisizi ukuthi ke angisize ukuthi ke si identify amantashe amathuna lawa la ngoba thina according njoba ke idocument le ubaba anikezwe yona umanikezo plaza eyamchazela ukuthi thina sinzayo yona la yithi thina esine information yale plaza kufanele ukuthi ke umuntu ke or whatever ofuna information yeplaza ezekithi but ke umasipala simnikele lo information and then sibona manje ke i-development iyaqhubeka abasitshela ukuthi lamathuna lawa njoba elapha kuzokwenzekani manje ngithi kuba become emotional ngoba siyazi ukuthi no thina zabantu abamnyama amathuna noma abantu abalele bayahlonishwa but uma sibona ukuthi ke kuyadevelopwa phezu kwamathuna lokho kusifisa inkinga lokuthi ke fresh nje ngoba sesihambe wonke amandaje public protector sile CR commission sile njengamanje singeja no South African Women agent regarding ukuthi bana basize lapha ngoba lapha manje umasipala we have tried all possible means ukuthi ke sisize okunjengamanje sicele ke inhlangano okuthiwa Ubuntu Heritage Day ukuthi ke isisize ukuthi ke ike engage nomasina undashika umayor no speaker no city manager bonke labantu laba esike sa-engage nabo ukuthi babasize ukuthi ke le ndawo le njoba inje lamathuna njoba elapha nje ukuthi basize ukuthi ke basinike umhlahlandlela ukuthi kwenziwa njani ukuthi avikeleke lamathuna nalabantu abalapha phansi nabo bathola ukuphumula ngoba thina nje abakhuma sikuthola ukuphumula ngalabantu ke abalapha phansi esasibona ukuthi ke amalungu labo noma sebahambile ahlukunyezwa nathuna kule hlahla lesi uma usuka kule hlahla lesi ukuza la ithuna libhekele and then ke umama lo wala abathi mama Shekhu ngikhulumile naye ngamcela ukuthi ke njoba lapha ke sike safika before sakucela ukuthi ke la kunethuna manje sengibona ubeke umkhukhu phezulu kwethuna bengicela ukuthi ke umuve imkhukhu lo wakho ubumvele ngale ngoba la ubeke khona intashika obeke khona umkhukhu so ubeke phezulu komuntu impendulo leyo mama yathi ke mina ufune ngisuse ithuna leli and then ngoba indawo ngayakhe and then ngamphendula mina ngathi mina ke okay wena njoba ithuna leli ulifice la ubani ofuna asuke in between wena nethuna ngoba ithuna ulifice la and then uma ngithi mina shiftela lena and then ngitshengisa ukuthi la kunethuna uphazama umuntu olele and then wena ngitshela ukuthi no kunama official athe wena sala ngambuza ukuthi lama official lawo athe ke akabeka umkhukhu wakhe phezulu kwethuna la imaphi and then ke wangangichazela ukuthi imaphi lo official lawo so then ke njengamanje ke ithuna njoba libona lokhu lapha nje uphezulu kwethuna lomkhukhu njoba la uphezulu kwethuna njoba la lo muntu olele lapho uphazamisekile lo lapha bekunezindlu lapho esibili ebehlala kuzo lapha bekuyindlela le besingena kuyo uma singena eplazini uma singena eplazini bekuyindlela besingena kuyo le lapha ethombeni kunesakhiwo seyithomo you see so njengamanje sesiyafuna ukwazi manje ukuthi ke ngoba sesiningi izinto ezenzekayo emndenini wakithi kunamathuna akithi lapha ufuna ukwazi ukuthi ikahle actually what happened la maqala uhlala la yeah before lethuna yeah ngabona 99 from 99 yes yeah ngoba imizi kahle bephelela la bekuna storm la yeah urasta lobe la uyamazi urasta muphi urasta lobe fuye isankuku bekhona inde rasta inga la thengisa nkuku nala amazi ngibona phela angithi bekuna ampremizi ngale angithi yena sibona bebakhe ngamatshe so like yeah kulapha kahle leduduze ecala khona la
izaso street lapha bekulinywa la the recording yeah bekulinywa la nala bekulinywa wabona manje wathola ukuthi ne sekuba re-element ya 2019 sisathi kungcono sifunele indawo sibakuningi ngale wabona ngoba ngale besithenga lama-stand banakhathiwa bese angithi bekuna amasiko yes nala bekunamasiko ini amathunye hayi mina mangicala ohlala la bekakhombise futhi nendlela besihamba ngendlela wabona la kuna marobot la mosime kama bekunendlela engenayo la ethi le ndlela le bengena mara ebengajiki yale lana beku net nje isihlahla ihlahla imake ubokuhamba ngenyawo ngoba bekunendlela ebehamba la ngithi besihamba ngenyawo mara lana indlela behamba ngale la khona la kuhamba ama-taxi khona indlela behamba ngale wabona mara nayo bemfishana ngazi ibiphelela kuphi ngoba sihlele kungasahamba umuntu lana wabona sithina sizivulela indlela ngenyawo siyabu olifana sihamba straight imizamo yami lokuthi le ndawo lena ngiyigcine ukuthi ke igcine ikhona ngoba ingumlando kithi ukuthi ke umuntu ogcina owasala eplazini uma abantu baladuduza be-invade umhlaba wagcina ehlala la uRasta sewashona uma eshona uRasta washonela ke lapho abebekho nenkomo zakhe lapho kwadizwa khona isibaya sakithi lenzansi washona thina sizwe ukuthi useshonile and then uma eshonile ungcwatshwe umasipala asikhonanga kumngcwaba kodwa ke sathi masifuna izinto zakhe eyisele into abathina ondashiya amakomiti asikhombisa yona basikhombisa le ndawo lokuthi no nazi izinto zakhe into ashike impahla yakhe nayi sathi masifika sathola imvele nempela ke amazenka akhe nawo akhona amazenka ayinikwe amazenka kithi ayinikwe ubaba sathola khona la kodwa ke ngoko conflicts ebekhona ngagcina amazenka le ngiwathathile ngawabeka in a safe place ngoba amazenka lawa kithi angumlando ngoba iminyaka anawo lamazenke la ayandlula ku-30 years angumlando. Thank you very much the commissioners of CRL Commission. I also want to thank the leaders whom I'm with today to come and take with us this tour so that we can fix this Khumalo issue of graves, and also their acknowledgement on what happened. As we understand that what happened in the past, to us it was painfully, because the farm itself is where we were getting a living, but now today we call it a history. Some of us are homeless, some of us are jobless, but my father, he worked so hard for us to live a better life. But unfortunately, we lost everything due to the land invaders. But on that regard, to the leaders of Duduza, on behalf of Khumalo families, we did forget the past. We did forgive the past, and then we are looking forward for the new chapter. And we are also urging them, whenever they go, to recognize the Khumalo families as the one who is the first citizen to be on the farm. So I therefore urge all offices, from the offices of the mayor to the premier to the presidency, and all the chapter 9, including the public protector, to assist us in getting the answer on what happened on the deed of sale of the land. Because the land itself, when we try to get an answer from the couple called New Way on how the land was end up on their name,
we find it difficult because now on the city open public protector, we were asked for a title deed. So now, how can two people can have title deed? So we as Khumalo families, constitutionally, we are the land owners. Legally, new housing developments legal own the land. But in terms of the history that we have given to the city of Fourulend, Niue doesn't have any history of the land. So right now, in terms of the registration of the land, from 94 to 95, it gives us some suspicions on how this land was registered to somebody who doesn't have any knowledge, even the leadership of of the area. They don't know about Niue. They only know the Khumalo families. As you've seen, we have done petition and all this stuff to say this is our land, and then we grew up here. We grew up here, and then this is our father's land. But now the problem is a document. City of Niue Housing Development is having a document of which is registered on the land. And then, but the other thing is, when now we come to the reality of the environment assessment plan, we don't find they are recorded there. So now we want to know, or we want somebody who can assist in terms of legal representative or legal muscles to tackle this issue. I thank you very much. Igama lami nguVusumuzi Thamsanqa Khumalo, ozalwa uTimothy Maqobeni Khumalo noFlora Losisimelane. Ubaba uTimothy, ubaba ongizalayo, engizala endaweni yase Pietretif. Ngakhulela endaweni yase Gauteng. Eplazini ke okuthiwa iplot 20 esela subdivider laba 73 410 JR. Ilapho ke thina esikhwele khona silusa inkomo. Ubaba ngumlimi, silima amasimu. Ubaba thina besi supplier ngobisi, si supplier ngeinkomo, si supplier ngeimbuzi, si supplier iThembisa, Alexander Soweto, bonke abantu bebathenga inkomo, eDavidton bebathenga inkomo, bayithenga la ekhaya. Inkomo ke la kithi ekhaya bekunelanga ekuthengiswa ngazo ke ama Friday abantu benza ama funeral, mishado every Friday from 2 o'clock kuze kushaye bo 5. From 2 o'clock ngolosihlanu abantu ke beba queue for ukuthenga inkomo, imbuzi, izimvu, benza imisebenzi. Si deliver eThembisa, Alexander, Davidton, Springs, besenza ke i-delivery, sithengisa nobisi. Ubisi ke belithengiswa ke 7 days a week. Besideliver ke ibisi eThembisa yonke besideliver ubisi. Abanye abantu besizela ekhaya bezothenga ubisi eplazini. Isizathu ke sokuthi ke ngize ngenze le document kungoba singabantwana bakaKhumalo so 27 iplaza le ubaba uTimothy abengumlimi ethengisa inkomo, efuyile inkomo, siyithengisela abantu for imisebenzi ethize, sisenga nobisi, silima, senza yonke nje into eyenziwa umuntu oyifama. Ubaba sikhuliswe nathi uma siphuma esikolweni
ubaba wasifundisa ukuthi ke umhlaba nenkomo into ofuneka siphile ngayo. Njengoba ke kuyinto esikhule siyenza noma siphuma esikolweni namanje azange sibe thine nenye indlela esayibona ukuyokuphila. Sasazi thina ukuthi ke umuntu uyasebenza asebenzele ukuthi ke aziphilise. Ubaba wasifundisa kakhulu ukuthi ke inkomo nenhlabathi nomhlaba yiyo into umuntu ofuna aphile ngayo, ngoba naye esakhula ngumfana ukhule azi ukuthi ke inkomo nomhlaba nokulima yinto afina aphile ngayo. Isizathu ke sokuthi ke namhlanje lo ngibeke kwi-South Africa nakumhlaba wonke ukuthi thina singabantu ke noma singabantwana bakhumalo naye ukhumalo esaphila. Ukuhlukumezeka sikutholile kakhulu sikuthola ke ngendaba yeplaza leli kababa. Abantu bentshontsha inkomo zikababa, abantu bangena emhlabeni kababa, kodwa kubaba ke epheni kwakhe abesebenzisa ipolice station yase Olifantsfontein, asebenzisa ke lencwadi lena baba, lencwadi lena isivumelwane sika baba salela plus okwakuthiwa iplot 20, njengamanje sekuthiwa ke i73-410 JR Olifantsfontein. Isivumelwane leso baba umlungu ke owamnika iplazi wamenzela ke lencwadi, ngoba lencwadi lena yiyo incwadi baba kwakuyincwadi kwakuyithatha deed yakhe yeplazi. Okuyona ncwadi ke okwakuthi ke uma kukhona inkinga yabantu ke ngabo 97 ababe bedla umhlaba bafuna indawo yokuhlala noma bedla umhlaba benza into ekuthiwa land vision, invade umhlaba. Ubaba wayethele incwadi ngayo ke epolice station Olifantsfontein. Ipolice station ke izokhipha labantu okuthiwa ama-red ends bancedise ubaba ukhishwe laba bantu eplazini. Ubaba incwadi le okuyithatha deed thina esisele nayo singabantu abakhe, kodwa umhlaba ke asisenawo, ngoba umhlaba lo sekuneyinkampani ezaregister umhlaba ngo-95, kodwa uma zoregister lo mhlaba ngo-95 zoregister ubaba esaphila. Ukufika kwabelungu thina sasingazi ukuthi abelungu benzani, ngoba umlungu thina sasimthatha njengento enkulu, kodwa bafika abelungu babe u4 ngo-94 bahamba ngamaveni, iveni netruck, bafike bacela ukuthi esibayeni, bacela ukuthi ke bangene esibayeni khona into abafuna ukuyimba phansi. Sathi thina hayi sicela ukuthi sibize ubaba. Sambiza ubaba, wafika ubaba wakhuluma nawo abelungu, cha wawanika ipermission ukuthi ke no abelungu bangemba lokho ababekwemba, ngoba naye ngiyacabanga ukuthi azange bamchazele ukuthi ke isizathu ukuthi bembe lokho bafuna ukwenzani. Thina sabona nje kugujwa laphana kufakwa into phansi, ikhipha inhlabathi, ikhipha namanzi. Emva kwalokho basitshela thina belungu bathi hayi le ndawo lena inamanzi irishi ngokokulima. Kushoneni kwababa ngo-1999 December
wathi umeshona ubaba saqhubeka neplaza uma siqhubeka neplaza saba nenkinga yokuthi abantu ba-invade umhlaba. Abantu they are coming in numbers and then asisakhoni manje ukucontainer noma ukumelana ngendlela abantu ke asebenza ngakhona befuna ukungena noma befuna ukwakha emhlabeni kaBaba ngenkani. Sahamba ke ngokubona ukuthi ke physical noma ukubhekana nabantu aba-in numbers sesiphela amandla ngoba naye ubaba itself abantu bebangena ubaba ezama ukuthi acela usizo emaphoyiseni bamsize. Nathi ke senza lokho okwenziwa ubaba saya e-police station yase Ivory Park obizwa kuthiwa igoniwe. Saya e-police station ngo-2001 sahamba sawuvula icase noma sawucela usizo ku-state ukuthi ke lapha ke kufike abantu uma befika la bathi ke lo mhlaba lona ke sicela ukuthi siphume kuwo ngoba umhlaba lona usuphasile. Sangazi ukuthi lokuphasa uphaswa konje i-test bowenza yiphi i-test kwathiwa umhlaba uphasile uphasa ukuthi ke uzohlala abantu thina sihambe neinkomo neimbuzi namagandaganda sithuthe nje into ebiza kuthiwa ukhumayo lapha umhlaba uphasile. Abantu labo ke omunye osaphila manje okhona kwi-docket noma okhona esamvuye icala uDenmark. Uma sivula le docket lena sicela ke ukuthi ke i-state sisize ukuthi ke ngoba abantu laba njengoba beza in numbers bayahlukumeza kakhulu. Sibonile behlukumeza usaphila ubaba kodwa ke i-state njengoba nibona i-docket le ayinayo i-conclusion ukuthi ke ba-investigator noma basiza bathini. Egcineni bagcina ke abantu ke besi-overpowered bangena emhlabeni kaBaba. Sagcina ke indawo yethu yokulima very limited kakhulu. Sihlala nabo abantu sahlala ke eplazini njengoba sihlele eplazini sahlala eplazini kuleso simo leso esingekho khona i-condition yakhona sehlula manje ukuthi singaphila. Kwaba ukusabalala kwethu ke siphuma kancane eplazini sibona manje ukuthi ke impilo eplazini leyo baba thina sikhulise ngayo asisakwazi ukuphila ngayo ngoba manje sekugcwele imizi. Ngokubona ke isimo sokuthi ke lapha sekunabantu esihlele nabo thina abakhumalo esinganaso sivumelwano nabo okuthiwa ama-land invader. Ngoba siyazi ukuthi ke umuntu nomuntu ke uma esenze lelo hlobo lelo umuntu kamasipala City of Ruleni ema-ofisini ase-Captain Park siyofuna ukuqonda ngesimo ku-City of Ruleni noma siyocela usizo ukuthi ke njengoba sekunabantu esihlala nabo kuleya ndawo ngaphandle kwemvumo yethu sifuna nje ukuthi sazi ukuthi ke leya ndawo leya kahle yini eyenzekayo ngoba siyabona ukuthi indawo lokhu iyasikwa ngapha nangapha iyasikwa kodwa thina abanikazi bendawo akukhulunywa lutho nathi kangangokuthi ke uma ngakhulunywa nathi sibona nje nalapho ke kunezakhiwo zamathuna kungena amagandaganda ayaklina kodwa thina bakhumala akukhulunywa nathi lutho nathi
manje ke inhloso yethu uma siyo approach as the city of Uruleni, our only aim was to understand the situation of the land invaders. Okay, uma sifika ku city of Uruleni, umuntu engamfica lapho kwaku umuntu officially yayimhlophe yase isireferela ku-Human Settlement Head Office eBinoni, yabhala i-email ngoba uma samchazela samnika isivumelwano sethu seplazi, samnika ne-evidence include ke amadokheti ukuthi ke sisafara kangakanani lapha, include ke neyithombe ukuthi ke indawo ukuthi simnika manje picture yendawo ukuthi indawo esikuyo leya iplot 20 sibeka office lapho ukuthi ayibone ukuthi ke into esikhuluma ngayo yini, ukuthi ke nenkinga yethu esinayo manje ukuthi ke sicela ukunderstand the human settlement eseyenziwe lapha ngaphandle kwe-consultation yethu ukuthi yini. Kuma engagement wethu na public no City of Uruleni siyesa engage ne Human Rights Commission eBraamfontein, sathola u-advocate okuthiwa Mr. Mzila wasirefera uKhemi Bahar ophethe i-legal department yase-City of Uruleni, naye sambhale incwadi sicela ke ukuthi ke assist in this case ngoba uSitho Uruleni I'm a minute of the meetings and all these things abengasinikezi. So then ke sathi mahluleka lapho sabona ukuthi ke no kunama chapter 9 issued okuthiwa public sase siyam-engage na public protector, sizama ke ukuthola ke sicela usizo ku public protector njengoba thina singabakhumalo siyi-minority noma sibancane sibhekene nenkinga yomhlaba osodliwe i-new housing development, and then ke i-reason yokuthi ke sifune ukuthola public protector ukuthi sim-engage lapha ukuthi ke sibuka i-timing yokuregister umhlaba ngo-1994. Uma uregister lo mhlaba uregister lo mhlaba uNew Way, thina siseplazini asinayo inkulumo noma asikho okwazana naye uNew Way. And then ke uma sibheka ke indashika i-title deed le eka New Way le ayiregister ngo-1995, asibone ukuthi umhlaba uthenge kubani, wathenga malini. Kodwa manje ke uma siyayibuka le title deed lena uNew Way umhlaba lona usuya-owner, kwaze bafika izinga lawo lokuthi ke public protector uma sesikuya sayihlala etafuleni public protector wabiza uSitho Uruleni, kodwa ke naye ke public protector azange asincede. And then ke i-title deed enye siyitholayo ethi ke uNew Way uyi-ownership yomhlaba ayisho ukuthi uthenge kubani, kodwa enye futhi siyithola i-title deed for the same land sithola ukuthi ke umhlaba usuregistrwe uSitho Uruleni, umhlaba i-farm le uyithenga ngo-600,000 kuNew Way. And then ke ngelanga leli esahleli ngalo public protector umuntu wayeshare i-meeting noma wayeshare i-sitting wacela ukuthi ke uSitho Uruleni ngoba i-price tag yokuthenga plaza 600,000 akazwisisi, ngacela ukuthi eza ne-contract yomhlaba ukuthi ke cela ukuthi babone i-contract
yakhe noNewway ukuthi ithini khona kuzobonakala ukuthi uNewway njengoba ethengisa umhlaba uthenge kubani ngamalini njengoba esothengisa ngo-600,000 of which ke emva kwalokho thina salinde ke ukuthi sizotshelwa ukuthi ke nayi uSitho Fululeni uze ne-contract sathola incwadi ye-private protector ithi ke icase ivalile.